درون هیا کردستان جه روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو 4 هزیران 2026 جه روجان روجا پیشمی امجوار بلتنا دانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتیوین آوری بله جاری کردن دما خوش به بینرین هجا ایرو امی به اولکاری دست بکن بریا دمکی بو هیزن آسایشیم لتكتنا باشري حسكر ريبندك وقيا لسريا قامش طوي راكر بوم هري داويه جبو زيدكرنا تفديرن اولكاريه او بندا لباكوري باشري حسكي جنوبا هاتا اكتيف كرن جنوبا اكتيف بونا بندين كنترولي لسر داخوازا شينيان بيك هاتيه لسر فيكي اسيش جاره كدن اندامين خو لسر بندا كنترولي يا لهريما كلكا ريا تريني بجه كرنه بطایبەتی کوێ داویێ لە حەسێکی هێژمارێکە ڕوودانین کوشتن دزین ڕاواندن و سەردەگرتنێ چەکدارین چێبوونەش بۆ vêyekê şêniyan daxwaza çareseriye li asayişê kiribû. Asayişê doh ragihand ku hêzin wan li bajarê Hesekê dest bi pêkanîna tedbîrên ewlekariyê yên tund kiriye. Di daxuyanê de hate gotin hemû beş û yekînên girêdayê asayişê cihê xwe divê xebatê de girtiye. بری بینرین هجام اف دروجا دومین ده کو پنگاب اپراسیون گام بشن جبو بریارکیا تفدیر یا لحرمی هیزن آسایشیم به همو بشین خواه دنوا تفجر کی ده جبو روشا داویه به تایبتی آرمانجا سرکیا ویه که اونها حتی نها اف یک چه قاسی کاریا لگوری داخوازین هیزن آسایشی هیزن ترافیک پیک ورجی جبو ویه که میوانه که می تایبت و هجا های کو اوجیم مالک محمد رببری لکولینین ترافیک لحسکی به مرا آمده مالک دمات خوش به دمات خوش به تاوه مالک از سما دست بکی جویه که پرز بکیم نها اف دروژن بریاره کیاوه یا جبو خورد کرنا اولکاریه یا لحرمی هاتیه پیکنین هیا دست بکی نها اف دروژا دوامین ده حتی نها و چکریه بیلانچوه که بچه آوه لگل و هیا و کاریه حتی چه آسه او داخوازین خوین جبو پیک آنینا وی تفدیره پیک بینن؟ دست که ده ام خیراتنا تماشاوانی خاناتا نهی تیوید کن شبو اف حمله می ترافیک مدت فکری ابدروز اف حمله دست که ده بو میتورایی ميتوري باجاري حسكي شبا بري تعميم هنا شبا حضران ميتورا شبا ما تنسيق بأسايشي يركر حمو بشي أسايشي أم دركتن شدود شبا ما وك حملة دس بيكرية أم دركتن شبا ميتورا شبا شماكي باش هادي قرتن ش ميتورا شدر بيوجي شبا مرسلي ديارك بمكرينة دياري بين مرنة كسيت من قاصر ميتورا دا سيارة داتون ميتورا داتون سيارة بين برن سيارة لو كان مشوهن بله نها مالك اف بينقاف يك خلاص سركه وكوجن نوا خفتنين خدا قال كير وقلت يعني ام بيجين اديم راكرنا فان موتورين كود دمين داويه دا بتايبت جبو جلك بويرين كشتن دزي او رواندن نجي تيم بكارانين گلو راكرنا فان موتوران بتايبتي وكه چارسري مرو دکاره ببینه انگو چه قاسی تیر کرده اجبر کو عالیه که خوی دنج هيا کو گلک کسین هنه دبار جانا خو لسر وان موتوران پیک دینه راست چارسریاوی هی شبا عالیه امنی ده عالیه مروری ده شبا پر باش بو قد افکرنا میتورا گتی باش بو شبا مرتله چونو هاتنه کسی هنه چونو هاتنا وانه ميتورا دروتين فقياجي والسر بس كنادي انه المساله نقل داخلي تك فعاليات بريد النقل داخلي هي بس سر بس كنادي وبيتر تك فعاليات هذا فوقت ترافيك تشمت فاتن شو سلامتها من ده شو عاليه امنيه ده و تبي خص حاضر يعني امام هذا بل نها ما قد اف دروجن بينقابك ويا بفي اوي هاتيا ابيتن لي لآلية كده ما قلت اري حتى اصلا كي
خلک به کیفخوشی وی که پیشوازی بکن حتی ایرو نوا بازار باشری قامش تو جی کیفخوشاش و پینگاوی دهات لی گلک کس جد بیشن یعنی دبارا میا جانی لسر وان ماتوران گلو و چارەسەریه که دن یا هنگ گنجاوتر پیک نه هاتبان جبو که اف بریار بکاربا هم باشتر پیک هاتبان دبی پیش بریاره در که بویچتی چه بریاره در که رمزه حاضر نوترافیک دبی که اف بریار در کتیه قد افکرنا میتورا یک جیش بو اف مشاكل تشيد بين اف مسألة تشليحية مرسلة اف عمر قاسم ميطورة داجون مرسلة حوادثيك تشيد بين حوادثني يعني ميطورة كحادث تشيد بين جيدة او كسيهاني جي انا قلت يعني بله نفع راسي او ميطور بله بله مالك يعني یک 2% دن از شتبکیم برای کاس خاطری خواهش تا بخوازم بطایبتی اف پینگاوا و خالین کو هری زدن ها دناوا دروژن کو درباز بویده هون ته زحمتیان دبینن چنه شو دروج مهماري باش كفي سياراجي ومنتوراجي زحمتيا ما تكشين شو مسألة فيمية مسألة تقيد لا تقيد بوناش بمنتورا يعني تقيد ناكن مع تعميم دقس ما بروشورات بلاكرين شو مرسلة فيميشي شو مرسلة ميتوراجي تقيد ذا تشينا فيش بربيه كي امور ترافيك ام لا من دوريات هذا الشيء يمكن بله اش دربي في كي بينغوين وين دن هيا وكي ترافيك جبو اولا كاري بطيبت جبو اج كاري روشن بي اوي ثاني اب تشتيش متى فصل كاري مي ترافيك قد ذكرنا ميتورا راكبنا في مي سياره بين امر غير لي مشاندين فالفاتي مروري بشكل عام بله مالك بطيبتي جواب كاسين كو موجود بشكل وانا لسر وان موتوران دبار جينا خادكن پیامکی وش بوان هيا تشتا كنت خازم بيجن هاش بوان كسان مشكور ما بري ويش بيقول شوفان كساجي او مسألة شنو هاتني او نقل داخلي بترتك فعاليات ده او باص نقل داخلي تشوبن او خبر نقل داخلي باشارات هي او بتر بستك ناندن شو مسألة شنو هاتني سهل ببو بلاتر بله اف تاني لباشر حسك يعني جبابك قشتي لباريزغا حسكي انا دبيت ما هاني الحسكي مش بريد الحسكي قد افكر بله بس بقول بتعميمانه محافظه حسكي قشتي بين منازل بله ودمي ام دكارين بيجنكو بريارا هاتنا موتوران جدر وجبو باريزغا حسكيات يا قد خاكرين او شيء قطب بيسك ناندن يعني بر ميتور هو هات من عندنا يعني نم ميتور تيجي در باشكرين نم ميتور صارب بقرر بله بله او موتورين كو هندي هنو يتش بيبكن هري داويه شقا جهتني خاصه بمعني بسيرفيس ستيت ساكنه بله اما وقت ترافيك ام جهات تنفيذيه الماجا ام بقرن دربي جهات معني هي بله بله مالك محمد الربابري اللي كلين ترافيك الحسكي بمرا امده بو مالك بو وانا غهن جلي سباس هر هبي بله بینر نهجا بطیبتی پشتیکو پینگاوا کو جالیه هیسن آسایشی و او به هفکاری ترافیک و لپاریزگی هاتیه دست بکرنی دیکلداری موتوران بطیبتی ما خواستم آگاهیم برفره بواره پار بکنش برکو گلک نوچین ما ین دما در باز بویده جی او دنوا روژا ایرو ده جی نوچین کوام بواره پار بکن هر لسر وی بویاری یکو یک جوان جی دست ایدی بدوی خواه لخواه مکورتین کو ده چارچوبیا هولدان پاراستنا اولهی او آرامیا او شوپاندنا کسین کو دزدرجی لملکین طایبت ین گل دکن شاخی لپرسینا توانان آهیزین اولکاریا هندرین لپاریزگاه حسی که روژا سیشمی دو کسین کو لأوتیلا قصر آنی یا باشر قامش دو ذکر بون او گرتنه پشتی گرتنا وان ایدی ورگرتنا آگاهیان آسایشی دست به لپرسین او چاودریان کریا کو گلک جوان جیاتنه زفت کرن حمود تشتین هاتبون دزین جبو خودیه وان کسان چاره کدن هاتنه وگراندن هر دو دزجی نها جبو ایدی جزای وان دیار ببه جبو دادگه هاتنه شاندن
جيت على القامشلي على فندق قصر آني أبو ساكو بشارع الوحدة. قعدت عنده شي شهرين. العلاقة بزاوية شوية حريق إنه بس يتلهوا فيها شوي، ورحت طفيت المولدات وجيت على الفندق. أنا فتحت لي باب الوراني تبع الحديد، هي فتحت لي بالليل. جيت لعندي غزل، فتحت القاصة وسلمتني إياهن وأنا حملت حالي وطلعت. وجيت الصبح على أبو ساكو مشان التحقيق ما تحقيق، وجابوا فيديو وقلت لا مو أنا. بعدين هربت. أنا أول ما بدي أنزل من الدرج أمسكوني. بشتغل مديرة ومحاسبة بقصر آني. ساكنة بحدود 5 سنين هون بالقامشلي. بجي بفوت على الغرفة بلاقيه قاعد جوا بقلب الغرفة. قلت له شو مقعدك هون؟ قال لي بدي أحكي معك موضوع كلمتين بس والله العظيم وبطلع. يا غزل أنا بدي أشتغل هيك، والله عم بفكر افتح مشروع عم أعمل هيك. وأنا قلت له أنا شو بقدر ساعدك بساعدك. بقى هو اقترح علي إنه شو رأيك مثلا شيل اللي بالقاصة. اجى يوم اللي بده يسرق قال لي غزل أنا رايح على المولدة. عمل حريق بجنب المولدة، فصل الكهرباء، اجى على الفندق. محمد طبعا بفصل الكهرباء محمد بيروح، محمد المناوب بقى تاركه مفتوح. هو شو اسمه راح وعادل فات. بعد ما فات يمكن طالع على غرفة أبو ساكو، أخذ البنطلون وبقلبه المفتاح ونازل لتحت. يمكن ما قدر يفتح الخزنة. حكى معي قال لي غزل انزلي. قلت له شوفي. قال غزل انزلي ما عم بقدر افتح الخزنة. نزلت عم برجف، فتحت له الخزنة ورجعت على غرفتي وهو طلع. ما قدر يصير. بعدها بشي ربع ساعة نص ساعة دقوا لي تليفون قالوا لي انزلي، كانت هون جريمة تحت. صاروا يقولوا لي بشو شاكة، بمين شاكة؟ شاكة بشي يعني شاكة بعادل وما بعرف ايش. قلت لهم ما بعرف، انا ما بشك بحدا. إيرو لعمود جنازة انضم هيزن ولادكارية هندرين آسایش فايس عبدي بمراسم که جرسی هات وغرکرن. انضم هيزن ولادكارية هندرين آسایش فايس فيصل عبدي هجدي چلیا 2026 لسریا ابيات شهید ببوم. جرسی آگل دان دو جنازه شهید و سوزا دوماندنا دوزاوان جارک دنو کرن. دمراسم ده کسین آخوین گوتن د شخص شهید فايز ده امی برخوادان بدومینن تاکو کمپلو او ایرشن لسر هرمین ما بین تیک برن. شهید آبن نرخی بوک اف شهید مجبوعه به تردد جانی خو فدا کرن وجبو بالا درخستنا همی ایریشن هندر و دربه اکو کد خوازن و جواکامه جی نرخی خوا جی جوهری خوا جی سرکردایی و ریبری خوا بالا در بخن بون منارک ام سوز ددن امه کداوان نرخیوان بله بینرین هجا ایروج بو خوند کاران روژکیا گرینگ بوم جا ساعت صبح و بقاس 3000 خواندکار جدیری که حتی حسه که جبو بجداری ازمونان ببن خواه آمده کربون او ازمون سال 2025-2026 به وی آوائی دست پی کربون. لپاریزگاه حسه که ازمون رفین نه و دوازن آمتریالین ریوبریا خواستر او ین رژیما بری دست پی کرن. ازمون متریالین ریوبریا خواستر لگوری سیستما وی تینه ین خواندکارین سربستن. ازمون متریالین رژیمین بری جی ین خواندکارین گشتی و سربستن. لباجاری قامشتو هشت و حسه که دو ناوند هاتن دیار کرن. هجمار خواندکارین رفا دوازدهان این ریوبریا خواستر کو ازمون خوال 11 ناوندین لباجاری قامشتو حسه که دیری که پیشکش کرن 2806 خواندکارن. ازمون جالی دستیا پروردی و فیر کرن یا ریوبریا خواستر و هات شوپاندن. پشتی ازمون به داوی ببون و انجام جی دردکون. خواندکارین سرکفتی لگوری پلینکو به دست خستیه و برای خواه بده فاکولته انزانینگه و پیمانگه روشاوی کردستانی. ازمونین خواندکارین سربست کر
قۆناغا ئامادایی بە هەژمارە 1806 خوێندەکاری مە دەست پێ کرد. شخۆمەل دو باژارە دەست پێ کرد، باژارێ حەسەکێ و باژارێ قامشلۆ. باژارێ قامشلۆ 8 ناوەندێ منە، باژارێ حەسەکێژی 2 ناوەندێ منە. ئیرۆ گۆری شۆپاننامەژ ناوەنددارە ڕەوش گەلێکی بە ئارامی بخۆشی دەرباس بوو. ئاسایش و بەشێن ئەولەهیە گەلێکی کاری خوا خوشکراون ڕاستی دەستەکدانەمە مەسەلەی پرسا مەسەلەی پاراستنا ناوەندە هەیوا سۆرژی بێ ئامادەیی کردە ڕۆژە شەمیێژی ئەم دەست ئێ ناوین دکن ئێ ناوین سێ باژارم دەست پێ دکن باژارێ دێرکێ باژارێ قامشلۆ و باژارێ حەسەکێ دو ناوەندن قامشلۆ 8 ناوەندن و دێرکێژی ناوەندەکەمەش بۆی ئێنا شخەیرم شاندەیەک دەرکەتنش بۆی شۆپاننا ناوەندە مامۆستا سەمیرە حاج عەلی مامۆستا گولیستان اسماعیل. شاندێک ji zanîngeha Kobanê serdaneke fermî li zanîngeha Frankfurtê ya Almanyayê kir. Şandê bi rêdarên zanîngehê re hevdîtin kir, derfetên hevkariya hevbeş di perwerdehiya bilind, lêkolînên zanistî û danûstandina akademîk nîqaşkirin. Şandê behsa tecrübeyên zanîngehê di rêveberiya akademîk, hevkariyên navnetwê û bernameyên wê yên perwerdehî û lêkolînê de kir. Her du aliyan girîngiya pêşxistina têkliyên akademîk û vekirina rêyên nû ji bo hevkariya di navbera her du saziyan de teqez kirin. Roja îniyê dê şandeya zanîngeha Kobanê semînereke li ser sîstema perwerdehiyê di zanîngehên rojava de û mekanîzmaya entegrasyonê pêşkêş bike. Ev serdan beşeke ji bernameyên zanîngehê ye arman cê hebûna xwe ya navnetweyî berfireh bike û hevkariya zanistî û çandî bi zanîngehên cihanê re xurt bike. Gelek rêxistinên mafê mirovan û 10 baroyên Kurdistanê û Tirkiye beriya civîna Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê danezanek pêşkêş kirin. Danezan bi taybetî jî li ser mafê hêviyê ya rêberap û girtiyên ku cezayê muebbeda giran li wan hatiye birîne. Di danezanê de tê xwestin ku Konseya Ewropayê bi awayekê hîn baştir çavdêriyê li ser vê yekê bike. Rêxistinên maf û hiqûqê û 10 baroyan danezanek ji Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê re pêşkêş kir û bang li sepandina biryarên Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê kir. Ev danezan beriya civîna 9, 10 û 11 hezêranê ya komîteyê hat pêşkêş kirin. Di danezanê de mafê hêviyê yê rêber Abdullah Hocalan wekî mijarekî bingehîn hat destnîşan kirin. Amadekarên danezanê dibêjin ku Tirkiye heta niha biryarên Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê yên derbarê doza Ocalan dido û hinek dosyayên din de pêk neaniye. Her wekî tê gotin, rejîma cezayê muebbeda giran ya heyî dewam dike. Li gorî danezanê, Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropa di biryarên xwe de destnîşan kiriye ku girtî divê rastî mekanîzmeyekê werin ku di demeke diyarkirî de hêviya vekolînkirina cezayê xwe hebin. Lêbelê amadekarên danezanê dibêjin ku Tirkiye hîn jî guhertinên qanûnî yên pêwîst pêk neanîne. Di nivîsê de hat gotin, hikûmeta Tirkiye tevî ku qebûl dike hinek komên girtiyan ji berdana bi şertên derxistin, lê dîsa jî sîstema heyî diparêze û planek an jî salnameyek ji bo reforman pêşkêş nekiriye. Danezan her wiha balê dikişîne li ser rapora Komîsyona Meclisê ya ku çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de hatiye amade kirin. Li gorî wê, herçend raporê gelek pêşniyar di warê mafê mirovan de hebin jî ji bo guhertina rejîma cezayê muebbeda giran gavên şênber nayên avêtin. Di dawiya danezanê de ji Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê hat xwestin ku pêvajoya çavdêriyê bi awayekî çalaktir bimeşîne. Ji bo reformên qanûnî zextê li Tirkiye bike û mijara mafê hêviyê bi taybetî di doza rêber Abdullah Hocalan de di rojeva xwe de biparêze. Danezan ji aliyê Komeleya Hiqûqnasên ji bo azadiyê, Komeleya Hiqûqnasên Hemdem, Weqfa Lêkolînên Civak û Hiqûqê, Komeleya Mafê Mirovan, Komeleya Sîstema İnfaza Cezayan a Civaka Sivîl de û her wiha 10 baroyên Kurdistanê û Tirkiye ve hat pêşkêş kirin. Cîgirê Serokê Koma Dem Partiyê sezay temelê careke din daxwaza avêtina gavên berbiçav ya di pêvajoyê de kir.
تملی ج مافی هیویه بگیره حتی ستاتویا قانونی یا ریبر آپو دیگلک مجاران دخواست ادیم دستلاتا ترکیه رفورمان پیک بینه. هر وها پارلمانتری دم پارتیه سر ساکک جی به اردوغان را جویا او تکیلداری پیواجو او پرزیرکین هرمی ده بندوارین هی آنیسما. Çarpık bir zihniyete sahip olduklarını bize gösteriyor. Neden mi? COP31 için o kadar büyük bir جیگر سروک کوما دم پارتی سزای تملی دجوینا چاپمنیه یا کل پارلمانتوی دارخزده بیواجو نرخاند. تملی دیار کرد که دوی حکومت گاوین بربچاو درباره آشتی و چارسریا دموکراتیک ده باویجه. وی بندوارین ده ریزکنامه که مافی هیویه و ریکوپه کرنین جبو گرتیه نخوش دانی زمان. تملی تقص کرد که پیدوی به ریزکنامه که قانونی یا تایبت هیه که در روژه و پارلمانتوی ده جه بگره. اروکی داخوازا ناسکرنا استاتویا قانونی یا ریبر عبدالله هوجلان و آفراندنا شرط و مرجن جبو دانشتندن دموکراتی کرد. تملی دیار کرد که وکرنا کانال راگاندن به ایمرالیره و آفراندنا شرط و مرجن که اوجلان بکار به بجداری بیواجوی ببه گرینگه. لعالی دن هفدیتنا دنابرا پارلمانتر آگری یه دم پارتیه سر ساکک و سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده پیکات. ساکک ده پاروکرنا لسر حساب خوی اکسه ده دیار کرد که ده هفدیتنه ده وی داخوازن گل انجبو آشتی دموکراسی و عدالت جا اردوغان رو گوتیه. ساکک آنی زمان که وان قناغا نهایا پیواجوه و گاوین بربچاو این که جبو پیشوه برناوید و ورن آویتن نرخاندنه. دو وقت که ده که دم پارتی لپارلمانتوی بالکشاند لسر روشا قانونی یا ریبر عبدالله هوجلان و مرجن دانستاندن دموکراتیک به هفدیتنا لگل اردوغان جی هیویا خویا جبو گاوین سیاسی و قانونی این بربچاو ده پیواجوی آشتیه ده دوباره کرد. کنگراستار لکوبانی در حق مسوگرکرنا مافیشنان ده دستور سوریه ده جوینکیا برفره لدارخست. دوی جوینه ده بحثا روشن انتگراسیون او کار و خباتین ریخستن جنان هاته کرن. لجر سلوگانا به وینا جنا آزاد امی سوریه که دموکراتیک آوا بکن جنان پشتراست کرن که ده نوا 14 سالان ده وانج بو آوا کرنا سوریه که دموکراتیک و مسوگرکرنا مافی خواه شرکریم. هدف و ارمانجی جوینه ما که هم بیتر بیواجوی هانه سیاسی بیواجوی من دمین داوی کام تیرا در واسطه بن کار خواتی ما وقت تفکرشن وقت حرکت اما چه وقت قانبنا کو دم جکه دموکراتیک به هر امکانه آوا بکن جدر ویره دمجه ویروش آمد چه بیا سازو و دزگه همیری ببریا ببر ایری خسیدی و چه شکلی بیا ام چه وقت آسته که بلندتر دا هین کانم کار بکن شخص لگان هم هوا و امکانم آوایی که دموکراتیک سوریه که نو سوریه که پر رنگ سوریه که پر آر سوریه که پر نتو سوریه که گو ما فیشتی دواری مسوگر کرن لباشوری کردستانی پلانک تیگراندن او آرمان جوی ورخویایم قلسکرنا گلی کرد و دستکفتین ویه پشتی بریارا تولیبونا کمین چکدار دبن سیوانا دولتا عراقی ده بحثا پیشمرگان جی تیکرن نونری امریکای توم باراکو گلی کردوی باش نازدیکه گوتو بوم دوی چک تیکوین دست دولتی او بغدا جی همان هلوز دوباره کر لورا سروک پدک مسعود بارزانی برسوی ده وان هلوستان. هفدمی بویرین بلزئن للرجلات ناوین عراق درباسی قناغه کنو دبه. نخاسم بشی کوکومن چکدار تبل آرتش عراقی دبن وخوا وکی هزاد دولت ددن ناس کرن. لورا جاوه گل کرد دچه سر هزا پیشمرگیان. نونر سروک امریکا توم بارا گود کو دبی چک تک و دست دولتی. وی که هلوستا باراکا در حق روج آواده جاره کدن خست بیرا گلی کرد. لتنشتا وی که بغدای اف هلوستا باراک دوباره کرو گود اف بریار جغینی حجد شعبی همو کومن چکدار لخود گره. والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها. بردف که فرماندار گشتی هزن چکدار این عراق صباح نعمان دست نشان کر که کمیته کم کرنا چکان دست بخباتین خو کریه. هفدمی ویجی سروک پدک مسعود بارزانی در حق هزا پیشمرگه ده داخیان یک بلاف کرد. بارزانی گود
جبری دمکه و هنک آلی بحثا چکا پیشمرگیان دکن و نرینین شاش پیشکش دکن. دوی به بیرا هر کسی کو پیشمرگه بخوین روندک و زحمتین گل کرد آوابیه. چکا پیشمرگیان دیروگ رومت و باوریه. بشتیوه هلوسته چافدر دبینین کو فشار لهرما کردستان زیده دبن و هولته داین ستاتویاوی لواز بکن. لورا چاولریه کو هزن کردستانی لهو دم بجون و بکارن و پیواجوی درباز بکن. بتایبت لگور آگاهیان ریبر عبدالله هجلان نامه یک شانده بو کو بلا مسعود بارزانی سروکتیا کنگره که نتوی بکه و همو آلین کرد یکی تیاخواه آوا بکن. بله هرچند به نابینکاری دولت یکبوین آمریکای ده نابرا اسرائیل و لبنان ده پیمانه که نو لسر پیکانینا آگربست هات به چکرنجی ایریشن لسر عرده جویه که گل جداترن رانه وستیانه چافتنها لسر گرا نویا دانوستاندنان کش جبو 22 هزرانی هاتیه پلان کرن. دنابرا اسرائیل و لبنان ده جبو راوستاندنا شر پیمانک نو هات امزه کرن. پیمانا به نابینکاری امریکا و واشنطن پیکات. اف یک وکی هولدانک جبو کم کرنا آلوزیان لهرمه تدیتن. لیا لسر عرده تی خویا کرن جا آگربست جدا تره. لگور چارچوه آلیان لحف کریه. پیکانینا تباهی یا آگربست و براوستاندنا ایریشن حزب الله و بکشاندنا هزین خواج باشور چه ملیتانی و گریدایی به. لیبله اسرائیل لسر به چکرنا حزب الله وکی شرطکی بنگهین اصرار دکه. یک جخالین هری سرکین پیمانه برنامه نو یا دانستاندنان بو. اسرائیل و لبنان بریاردان کو ده 22 حزیران ده جنوب دست به دانستاندنان بکن دا کو بگهجن دهب کرنک برفره. لیبله تبی تیگلین دیپلماتیک شر لسر عرده بردوامه. وزارت تندرستی یا لبنان راگهاند کود ایریشن داویده بدهان کس مرنه و گلک جی بریندار بونه. نحن امام مجزره في الاطقم الاسعافيه. آرمانج کرنا آمبولانس که لباشوره لبنان جی لقادا نامنتوی بو جهه برتکان. سروک دولت یکبوین امریکا دونالد ترامپ دیار کرد دانستاندنین به ایران را با آوایی که ارینی پیشوه دچن و پرزگریکا لبنان دبن کنترول دیه. وزیر دروه ایران عباس عراقچی هشیاری دا کو اگر ایریشن لسر بیرود بدومن خطریا کو شرجی دجوار ببه لهولیه. بله هر سروک دولت یکبوین آمریکای دونالد ترامپ گوت دبکو حتی داویا هفته لهفکرنه که لگل ایران پیک وره آلیه تارانه جی دیار کرن کو دانستاندن دوام دکه لی پیشوه چونه که بر بچاف چینه بویه. سروک آمریکای دونالد ترامپ دیار کرد که دانوستاندنین به آوک ارنی پیشوه دچن لی آنیزمان که دما پیمانی ندیاره. ترامپ گوت دبکو چه ببه آن نبه گرچه ببه دبکو و داویا هفته دبه. هر وها ادعا کرد که پیمانه که پتانسیل ده گارانتی بکه که ایران چکی نوکلیاری پیش نخه. وی زیده کرد که تنگه و هرمزی دکاره پشتی پیمانه که به تواهی جنوب وره فکرن. لیبلی وزیر دروه ایرانی عباس عراقچی دیار کرد که دانستاندنین هی لی تپیش و چونه که بر بچاف چینه بویه. عراقچیانی زمان که دوی مافی ایرانی ورن مسوگر کرن ایریشن لبنانی بداوی ببن و آلوزیا لحرمی کن ببن. وی هر وها گوت اگر ایریشن لسر بیروت دوام بکه ایران آماده کو برسوی بده. دوی ناف بریده بریاره که نو یا جهیلا مجلسا نونران یا امریکای و حاتی پشراندن ترامپ تنگاف کریه. لگوری بریاره دمجارا ایرانی ده هیزا ترامپ تیس نوردار کرن. لأنقره وید ترمه ده لوتکه یا برفره یا ناتوی پیک وره سروک امریکای ترامپ ویجبو لوتکه بچه ترکیه یه و بریا واشنطن دی بیجه اف لوتکه پیک وره ویجبو پاشاروژا ناتوی یک جین هری گرینگ به. اف داخلی جو وزیر دروه امریکای مارکو روبیو هات. روبیو لبر کمیته کاروبارین دروه مجلس آخوی او راگاند کو ترامپ وی بخواه بجدار جوینا سروکین دولت و حکومتین
هوالبند ان ناتوی ببن هر وها بالچان سر لوتکیا و هفت هشت ترمه لانقره وره پیک آنین اوگود اف دکاره ببه یک جه گرینگترین لوتکین ده دیروکا ناتوی ده وزیر دروی آمریکای دیار کرکو هن مجارین کریتیکین درباره پیشروجا هف پیمانه ده و لسر ماسه بنوگود پیوستیا ناتوی بگوهرتنین گرینگ هیا لگوری روبیو لوتکیا انقره و هم د دیارکرنا نقشه ناتوی یا جبو سردمان نوده او هم جی دزلالکرنا مجاری ناکوک دناوا هف پیمانه ده خالک کریتیک بم بوی آوایی انقره ده ماها ترمه ده مازوانیا یک جه گرینگترین جوینان سیاستا جهانی بکن بله اس باورم ده نوچینمه ده ریزان نوچینمه دیمنان ده هنکی پرزویک درکتنه حوالی ما هاو دادن کو وی پرزویک چاره سر بکن لهم اس لسر وی که آگاهین هین به طیبتین تکیلداری شواتی دوام بکمش برکم تیمن آگر کجی این باجار قامش تو به طیبتی به خاطن رژیم گلک ادیمه ترسین در کتنا شواتی در کتمون جبو وی که تیمن آگر کجی باجار قامش تو دیار کردم کو جبو اف شوات بین ریگرتن لسر وی که خباتین برفره دانا دست بکرن او ج عندی ور او حتی دیگه جا عمودجی گلک خالن چاودری دست نشان کرنه دو وقتا که کوم ایدی روشکه چه بوده اف تیمین و اف جین کو هاتنه دست نشان کرن و بکاربن دزوترین دمیده خواه بگهنن جه بویری او بکاربن موسیما هیجی بپاریزن نقطه ما 22 نقطه بن 22 نقطه منا ايد هندروي جغرافيا قامشلو حمكي دا وجندوينا نواحيه دوراينا اي حمه اف نقاط محدان دي حمه بلا ببي شخو امجي بهفينا اي بوير در كفيد علي اغراده علي تشبي حمه مباشر جت فاير لي بخن جبرت فايه مجي حمه حاضرن سياري وانا اندامي ما حمه حاضرن ايد دوختي طوارئ ده البندي تليفوني به نقطه ما اي 22 نقطه بن جعامودي حتى ازبيجم عندي وريبي يعني اسكارمك ميناك ازبيجم لالي عمودي اي سي نقطه الوربن سنجقه سعدون لشاخر بازار لعمودي بخون الالي قامشلو الهيمو بي القرباوي بي الحلوى شيخ بي مفرقه خزنه الشورق بي القندي ليلاني بي المعروفه هبي التربسبيه بخوها بي المفرقه غازيه شابوي هبي الشلاغي هبي المعشوقي هبي القنديك يشكي هبي اللي عندي وري والزهيريه والاخر نقطه الديركي بي امجي بهفينا خدينا كي تشتغبو مباشر جوار قماره جوا نقطه اللي بخن جبو غوزوبزو كاربن وياغري بطفينا بری بیناری هجما گوت لحظه جبو پیدا کردن بنزین اف دمک قلبالخی که زیده چی بوم ج درنگیا شویدم خلق لسر گازی ریز دبن او داوی ده جی گلک جوان بنزینی به دست ناخن خودی گازی دبیجه بنزین درنگ به دستی واندی که و جبرویم برزگریک روده ده لبری آجوکار جیم به هرسن او دبیجن دوی مجاری ده گندلیه که نوچگانی محمد بادلی جی آگاهیم برفرهتر رادیه هالفر قربالغك مزن هياش مو بنزين يدبي بنزين تنه بنزين تكنت يا بلد اها يعني ترى وناك تشتي افيرو معك بنزين هاتي جمره بل او جي نيف طلبه جمر هاتي نيف طلبه هاتي وجدود توزعينه دو ايفاري ده حطا سبهد حطا ايفاري ايروفا مكملان بل قالك سباس بوتا سرچا بل بنرن نجا اف خدان في غازيه بنرن سرا يا عربيين كل جبو بنزين لسر سر سكنينا دور جلكي دريجه هنكس جنيد الشفه هاتنا حتى في كيليه بنزين بدس وان نكتيا ما انتم بخير هاتي تقول بنزين نقرت بينجز هاتم وعم ده بازا سيربون ام هاتن سيدر باقش هاتن تقول بنزين تنة امر مالي نابيتين بيجن مالي جا بنزين يبوت صحيح نهاتا نقرت بل خلص ما جاز انسان بنزين يفتشر يا اخي انا قاوة قد خيو هي حيا رصيدين بيزي بودم كما امس شوف هيا ونادته يعني
لا كما عجلا بنزين تنا وانا ضد يا استاذ بل تفضل عم تخوازن هيفيا مش اداري هي استاذ كوب هي بس ما ايرو دهريه ما بنزيلين بنزيل شماش درفه هي ايرو شاريه ما عم سل غازياني بنزيل تنيه ود سياره بمشينين متفق بهدور الدزيه دكن قش دزن واملتاش برشينا مريه زاروق الدوان هي قش دزن برا عام شرفي بيننا عام شرفي دروكت ازمه خلاص بله يعني هجمارك آجوکارن وان عربیانه و براسی هن جوان جنیو شوه دلیور لسر دورا بانزین سکنینه دبیجن بانزین کم تی لگوری کو خدان بنزین خانه اجمالت بیجه بانزین کم تی دنجام ده کم تی بلاف کرن خدان آجوکارن عربیان جی دبیجن بانزین نه بلاف کرن هر گازیک لگوری سر خواه بنزین بلاف دکه یک چند ساعتان بلاف دکه یک ساعته که بلاف دکه اجد انجام ده گری و گازن چه دمکو آجوکار لوی درا به ساعتان لور بندا بنزینه بن نهر بارانا زیده جبو زویان باشم ام کمونه و کمیناج بگرین دست به وی بارانا ایسال آخری زیده و طیبت یاد من داوی زرار کمونه بویا گله گور جهکو بارانا زیده لی باری نه ما جودکار دکارن بیژن کو کمون آوان زرار کم مزن دیدیه زرار بچاوایه کمون روشوی بچاوایه برهما کمون یا ایسال چقاسی جبو جودکاران و قزنج بینم نوجگانی من محمد بادلی جی لگل جودکاران بو و جودکاران جی درد و ایشا خواه و روشا کمونج محمد را ود بیش تماشوان نهجا از دناوا زویه کی کمونه دمه ای ساله که بخیر بو جودکاران لیج بو کمونه لگوری جودکار دبیجن و امجی دبینن دیار ساله که خرابه اف چند سال هما بیجن کمون جبو جودکار بویا جه ایشه بنرن اف کمونا کو نها لبر چاوه میا یعنی سر بیوه همو تفده شوتیه چنگی گو کمون لگوری گو جودکار دبیجون و امجی زاروک نهریمینه آب هویه که تایبت جیره لازمه لور جودکاره کی جودکارین دربیسیه یا هون بخیر هاتنه سر چاوا قال لك بخير نها من دست بي قلت ايصال كموناتا تشاواي تي يك جوان كسين تكمون شانديا كمون ايصال دربي اجوائي هات بايق وهات وروجا رويا قليخست بري عيدي بدرو سيروجا او بايرش هات كمون كشت براستي ما ام بهيفيبون قو ام كمونك باش راهجني ايصال مع الاسف يعني باور يامد والجور أزناف زفية دمي كمون مر يعني إيرو أنا ما قال لك مزارع ديتني دي منطقة دي أكثر يا كمونة كاركر نشون ناف يعني كاركر وهجباني أنا ناف مزارع خساري جبر قال لك مصروف ليدر يعني كمو كريناوي بهابو آجوت ناوي بدولار أبو عمالي كاركري إيه قتين دابين بر وناف باقش دكن وددن هف براسي قلكي تكلفاوي هي أم بيبيني شو حكومتا انتقالي شو إدارة ذاتي قه مزارعة بدش بر مزارعة خساري دي وسباس بله قال لك سباس بوا بله بينارن ما أفيك جودكارن كوي إيصال كمون شانديا لی اوته دا خسریه چنگی کو براستی نها زوین کو دایه برهف بنرن سر بیوی همو شوتیه جبر کو ایسال ساله که بخیر بو کمون جی آوه ناخوازه آو هوایه که تایبت دخوازه لکلک آوه او دخوازه پشتگیریا جودکارین روش آوه کردستانه بیکرن چنگی کو ستونن آبوریا روش آوه کردستانه لسر چاندنیه یا يعني سريسة دي دهجة مريه و گوت مجی گوتن نو آنین لسر اکرانم او گهاند کسیم پیوندیدار پشت نوچین ما ینتگلاری داخواست او بانگن گل ین جبو سر راست کرنا ریین شارداری جیم
دست به خبات کریه حتی نها چه قاصری هاتنه چکرن پلانسازیا زفتیا جبو قامشلو کو دناوا سالی ده پیک وره چیه نوچگهرامه سارا حسن و حوالا یا کامراوان آیا حسین رادیکین وشخوت ريامت بينيش فيدي حياة عن طريق شبو كورتك جيبيا ما خديك جمر شرعا ما تشيك ام فيج وات خوازن هو تكنو كونجالن وبرا بين بنرن وام فيت خوازن پشتیوان نرین و داخازین خلکین قامشلو یه بریا کانالا مروناهی تیوی هاتا وشاندن ایدی لناوا باجار خبات زفت کرنه پیکتین شارداریا گلا قامشلو ده چارچوه پلانا پروژه خویا 2026 دست پیکا هاوینه ده دست بزفت کرنه کرن لگوری پلانسازی وان 20,000 مترو مکعب و چه بکن جه چرخره سونی دست پیکرنه حتی چرخره عفرین 3 کیلومتر نها چه کرنه او هین دوام دکه دوارة سوني حياني دوارة عفرين أفسعيمة قشارت وترحيل وتنظيف ودورة ما أمسيزيرو الرشا ونبلشي نزفتيه جباجا دوارة سوني حياني دوارة شقبة شكرية حاليا 6 كيلومتر شكرنا ما قالك ما قالك ما قالك ما كميامة 20,000 متر مكعبة جريفة برين چيكرنا زفته الفني علي جي لسرچواني و باندورا كاري دكن جي آگاهيدا هر وكي آني زمان كو اف زفت بتيرا حموريان خرابه ناكه باجاري قامشو شرعي سعي خرابون تقريبا وبار كمية 3,000 بو وهناك ايصال 20,000 بجا تيري ناكي عم تشيكن وبتشي ناكل وامل غور توجيهاتي بلدية شغلن او دبيجن دست پیک شارداری ریان کو زیانی دیدی هلبجارتنا و چی بکن لگوری پلانا شارداریه یا 2026 وریه جه چارخره سونی حتی چارخره عفرین و گلکری هندرسو که ده ورن زفت کرن بله بینرین هجام لوردگیجین داویا بولتنا خود بیجین حتی صفت جاره کردن ورین پیشیا و بمینن دنا با خیر و خوشیه ده هر شاد بختار